Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Parokhwa lem salong kilik ke pamanpon. Phaikuni ni phaikrepli arni parokhwa BOD mate Board of Directors ningkan suri hinira ingkora hinilapen ingkora troxy aparman bangphu bangphi kangwai mate election chengche aprangke damtang ningkan phoka charipon ang thek mate AGM amai paman pontet aphi bangphu bangphi kangwai mate election pangcheng ponsi bang pharokre hini sosi shareholders ang bongpen bang pharo troxy ra troxy ke prapho shareholders bangphu bangphi atum RDP dun bangso kache pate pon along samabai anchalik committee mate BJP songpen kacho toidun abang phu bang phia tumsi bangkrip ho ang hoipen bangkrip ho ang hoita chepalong ponsi parokhwa lems BOD members ke hok alu chepalong pon rinti bangso bang phu bang phi kang wai pon along returning officer Rajen Timu Bisitra ingti pen chenglok penang an shareholder atum chetong dun se RDP dun habar ke hat pen Siwaram Kro Karbianglong News ini lem selection na bangke ningkan po pisi phong dudu na pula hai kasi dona bangta lem sa bangke paro ka lem sa bangta ningkan po isi atrams ke chok lo la soteng besa dona bangke democratically system में से ना तुम conduct करी लो nomination file करी लो scrutiny करी लो candidate तुम सब pass लो पिने बंके voting लो पिने बंके से ला सoteng kalau dona bangke peacefully लो bang dambom lo se buni तुम non militek lo ngoteng an polong te system से dambom lo systematically si dambom lo soteng polong ta tinta ambe thanga voter right ba ke chipi pan long lo asi nilin bas kada bada appeal kuri lo je system se damnang ko ase haide da phi bang ta ke lem salong bang matu ta dharma ve ke dia ve lagsi society homa safan koson si kangthurji ma rar pangso si kangthurji ma halaso society bina ko ase anu tinta da bang ke lem sa member ke hai atum tame da bang dharma ke dia ve nagaran pan claim ji puisi didi ke ter dang po ban sacrifice dang po lalu polong tela so society pan reng po rat tam ta le long kidam tang ningkan for election afan te peneng ko son thek pon lo peneng man ni thek dang lo te polong te ini ke mission san asi hai sitame non bang bang ke rar pan claim po nang por pela paro khalem sa society bang kimi pan claim po nang ta kidam tang abang de kadulong teng kide teng polong te hala members atu bang liabilities do lem salong asang apoisa lason kichu lason di teklong alis dong teklong di folder dopi lesenon efrang ke bang madule hailo madule chairman chono hala tum bang didi kita tang po paro khalem sa pang society koson ji kimi ma hala pang sa anutin na mathanang KSA Inglong Post Salona Head Branch Penchepater Piponsi Inter School Quiz Competition ke pamanpon Nijangkar Bianglong Rongkhang constituency ke Parlohan Lokrok Mini Stadium along Children's Day arni pacheton dunsi Rongkhang Arlo School Home Camp o Sumar atum aphan pangrup si Karjupen ke thakmati quiz competition ajame pedupon Lapen bang swasai ke padupon lake lochar libom o Sumar atum aphan ansose ke pathek ponji mate ansose aprang kengkam kachejor nangji aphan pura KSA Inglong Post Salona Head Branch Pen Pater Piponsi bang swasai dengponlo Alohi sarpo aman pen kache tongdun han lokrok lem secretary Mohon Pator pen bangso amaya longko pia thesi Children's Day katalon ponnang kokma lapen quality of education aputhak than pachini pon lapen ke loke charli nangji aron atang tami lamthi paklang pon lapen puthot ke se Inglong po Central Committee IC Probin Timung ben sitami penang an lam kimi paklang pon lapen ke Thomas Alva edition atomo tami than pa jermi pon Anjota kali kitab pen hen jerpi jerpo pusi chema thanangji lapen ephong un epura ingtonri an sosesi bor ipon thunangji puta than pachini pon quiz competition along kechengsi anong e kachepalong pon lake borthoi high school adunthua anong e dongkamukam high school han lokrok lapen kethom anong e rupachithi high school pensi chepalong pon Maipura juing tipen pachini pon atengke non kewang jilang aningkan abangke an sosesi bor ipon thuji lapen ke school ahum tinalong sitami paong pon chetlang puta than pachini dun lapen maya long alohi sarpo aman pen kache tongdun han lokrok lem secretary Mohon Pator KSA Inglong Post Central Committee Hamren Regional Committee IC Probin Timung Hamren Regional Committee Organizing Secretary IC Raju Ingti AJS Rope Singh Ingti lapen school home camp a teachers tatu chetongdun session mate karbilo charli asong pen nilitum la children there ni pacheton bensi inter school quiz competition bang nilitum biponlo laki Rongkhang constituency andar long high school ke don alang high school mansi la quiz competition mai pachedan pono lasi nitum la so quiz competition na nilitum non si kecheng kibi poncheng lang la pen la kibi poncheng long pen sitame nilitum kichun pon mate mesen men kichun pon si chethek pon long lo
amala si nilitum la so quiz competition ki bipon ki nitum matro la competition polam panchot kali loga charlie along ko song sinone frank ke pa frank don thekji ma pu phang sinitum la so quiz competition bang nilitum chubi pon lo athema la so quiz competition ki bipen ko maneo so mar ke kachini ne dhimta nang chini dun data thek mate kachini ne bang pusitame ako dak nai dun mate quiz competition long ne chitong dun pen dak alang tum chini pon data thek pasi student tum koson se aliki loing ma pu matha pen si student tum han koson se aliki pi pon thegi ma pu matha pen si ni tum bang la so inter school quiz competition ma bi pon do competition ni tum bi pon kusame ni tum only along long ne school chokali rongkhang constituency long 10 high school do la 10 high school pen pini ni tum ne chitong dun ki 8 school wet la sila 8 school ang bong si pini ko so inter school quiz competition bang ke pachedan pon do Ang ganon, ang prangke bang kita la persona sai deng pon bom malang. Lason lo non ke bang jia bang ke intum anso se deng pon lang la pen anso se ho or mate Charlie mi tuman anso se ho or pidun lang usini tumang ke deng pon ni phane kaita chisik ding sido lason tak tak si mo pen nili tum sarduman sami nili methang matame chupudun thulo mate chothanun thulong lo pin non ilitum non bang ke rongkhang constituency andar long high school tum han ansin nili tum bang ke la so competition bang bi poncho amala sinon ke bang jilangani bang aku ni litum la rongkhang constituency long ME school ko on ma ke do mate la rongkhang choli along kapre puisa ni litum Karbi student association ben so a competition bang ke ni litum mate quiz competition bang ke ni litum bipon thu bom la athima la ke ni litum jongjong mate no bahnia li pu afan kali kadok ko dak Karbi along ka Charlie mi so marduman mate kacang so marduman ansi panong ponsi ni litum la so competition bang ni tum quiz competition bang ni litum phapon lo la pen phapon thu bom la si pin ni litum la inter school quiz competition under rongkhang constituency along first prize ka silong ke palong pon first mate first anong ekilong pon lage Borthol high school ben si first prize bang ke chepalong pon lo la dun thu runner up bang chepalong pon thu lo dongkamuk high school hanlukrok alang litum ben si second prize chepalong pon lo la son thak si third mate second runner up bang chepalong pon thulo Rupachiti high school alang lumensi third prize bang ke chepalong pon Ingdeng kari pho Karbi freshers kam social meet Rukasen college Karbi union pen ketalon pon volong komaji Karbi club along Ingdeng kari pho Karbi freshers kam social meet ketalon ajai mek pedupon bangso amai lake Rukasen college along non akimi ke Charlie dun mi atum aphan kang thum karne bangso Karbi freshers kam social meet Rukasen college Karbi union body pensi chepater pipon Labangso asaya long kacharab dun lake Icon Junior College, JS Junior College, Global Junior College along Karbi lo Charlie dun risonim so atumsi charab chetu dun pen bangso asaya long Rukasen College, Karbi Students Union budi meipu mirjengbi lapen kongchon bang Birson inghi pensi mai chari ponlo. Maya long aluhiaman pen kachetong dun Khoya Singh Hanse, Renowned Writers, Samson Teron KSA Central Committee President Long Singh Teron atum chetong dun. Bangswa Maya long Hauraghat College, Bukajan Pranab Jubilee College, Rangsina College atum sidami chetong dun si Maya long RDP dun. Habar ke hatpen Sivoram Krok, Karbi Anglong News. Dala pini la fesar mi ratu ta kasa. Along Komaji United Karbi Community Hall along Rukasen College, Icon Junior College, Lapen JS Academy, Chelang Karbi Freshers Meet, Kibi along Karbi Lucharli Song, Matumastami, Kamai Sini Tutana Cheta. Yasmet Pata Bini, Chekamala Banke, Karbi Lucharli, Oh Mariso Janatum. Kacari deh culture hin setame adjustment arti pipon bang interval tin setame Karbi traditional akekan pendang lo pelajar matelen so shokas bang getek long bang sini jalan suning kan gela hello Karbi akhe pasin durji purakan Karbi akhe future ke non ke do youth तुम हेलो जुर्मी हो भी तुम हेलो मतलब तुम कितने मिलियन है दो कचार लिया ही ना बांग जब से मैं तो लाल simultaneously सोलंग पचेरा अब्दुल सी कल्चर कंडांगो असो न हो
kei ben kachirap lo parang claim conver dia phande alang itu phani ni kan lapen kachar dia hina bang an so se ka pachi hung dia phande bang putin tal ka responsibility ke dung lu bisi ini daka idwana student um kami ini bani pen alang itu phan than pare ga sike bang gilang apor tame an so student satu lo cooperation nang dopo apen rukasen college pendang lo tulung kachirap dun hala junior college amo khat an so se mission result ke bang gilang apor tarong pon bompen bolong ko maji ha warabang an so se kang piang education hin kapache thang dia pani sa platform lo ko desi alang litu pani ni sa hi to han kita kami lili cici lo lili lalu dulu dengan lili chethelong le ati nang apon seta lili dun tauni ke ilu da bonit ke long ni long thamar ni lili na bejo ni sini panangar opi apora ki sun ne ala tumba nili tumphan nili phanang pa pide ala nili ningki oida pe ni charong no ne dim tawe sa ko ke se na ho bulo da te chetong la puson ji kisung ho sita me nili ke jasme la kisung hut banga chirap ba ning samu posi ke dam tang ta admission la dor pisu ora hut sita me 4000 something about pide hut sita me inur bahini student unta nang ching pe sujok si nili to college lalu dulu ni dia belita ching la nili Klimsomar arani pache tondon si KSA Hawarkhia Regional Committee atum pen thongnok bekekat kibipon. Phaikoni ni phaikrepli arni Klimsomar arani pache tondon si KSA Hawarkhia Regional Committee atum pen pater pipon si arta krepli pen kijumpin somar atum aphan thongnok bekekat kache pati kibipon. Ada porphai trokra achitim apor pen si bangso kache pati pedoponlo. Bangso along Dokmoka Municipal Board Chairman Birenteron ahin pen si bangso kache pati ingpupon si kekat kache pati pedopon. Nong AKP ajay mek pedopon, nong AKP ajay mek along alohi sarpi sangpi pokhila intipi gold medalist Asia Pacific Game lapen manpeng alohi dhoni tokbi mondol phuloni circle lapen phapang jang alohi rostom tiso mondol phuloni circle atum chetongdun. Bangso ke kat kache pati along nong e aphandi hin ke rabdun laki first anong e along Baburam Singnar beat officer lapen adun thu anong e along rostom tiso phuloni circle lapen nong e ahar long kache rabdun mephu thangsing timung KSACC. Lason si bang thongkep so se kache pati dun abangdo laso along pen kecheng si anong e kache palong pon laki Probinius topo adun thu anong e kache palong pon laki Sarhon Ingleng lapen adun si anong e kache palong pon laki Dhoniram timung lapen under 14 All Assam Karate Champion along non head jonggol medal kache palong dun Nikita Kropia phansitami archupon Dokmoka pen vaisong terang Karbenglong News